Di mana itu? Di Museum. Oh, lo Pak. Hah? Oke, masa nih. Ala, di Hamion saya kadang-kadang macet-macet tuh. Jadi bicara Jepang. Di Pahato masuk tiba-tiba mati mesti sesungguh udah. Udah ini susah ada ngatur mati listrik mati store magur sudah kan. So mampu pakai kartu kok pakai wifi desa aku. Jadi dia amang tua perbatam. Order pe. Di Batam bukan sekian. Ido mang di Batam. Ido di Batam. Oh lo. Jadi orang semua bang tua. Untuk kita baju Jepang. Dia amang buru nih Pak. Kita ada seksi dana. Kalau kebetulan ditunjuk akan ada dua TI koordinator. Apa sesuai ada program-program pembinaan panitia yang baik ketua do ikon arong kita mulai pertama arong peletakan batu pertama mulai 12. Jalan ngadong di sini dalam proposal. Istilahnya biaya nak perlu tuh sih. Jadi ngata mulai. Jadi mau lebih nereng do sonari dohot tiada ni keuangan. Nah tercapai paling ya sekitar 15% nih kumajau. 15% sian na terencana ako. Jadi niyan ora do dihitaw. Ora na ala ni keadaan di situasi saunari dalam muse buama na martagi na somaruta. Jadi nanidok si songot tu abang guru niba nang tu amang tua Parbatam ala hita nga ditugas son ba retama hita mabay sosialisasi paingot-ingoton at kapuparan di Puta na along ilingkungata anang nataboto rupaning. Jadi sungot amang buru pe along akan naburu along aka itu nabuhi di paingot masih paingotan mahita asabwa tujuan do rencana nauli na ng sepatu paon nasabuhi terlaksana. Jadi itu anggo na bui ala dalam mulwadong buado hira-hira adong saran ya bang guru adong saran ya bang tua buado carana istilahnya membagikan pengumpulan danaon babui di bayi bang guru do kanang abang tua masukan tasoni mah nabui 4 orang. Jadi waduh hira-hira amang tua Parbatam mondok ya bini-bini pendamoknya amang tua hira-hira waduh. Kaya not tahu. Naring ka mamang. Gabi maramang namanya buat berarti. Itu. Memang belum binereng progres na di huta lasro ama mereng lana semangat na sila mengulaon gotong royong. Jadi sada kemajuan do bereng memang di kita koparan yang huta. Jadi perlu memang kita karena di Patujolo ni Punguan sebagai seksi dana. Baik kon kita nama istilahnya mengimban baru konon mengimban dokon mengimban tugas pencarian dana on. Alayu molo menurut aku parjolo sakita parjolo mabayna songon sada sebagai contoh nih maju sebagai lokomotif tua karungan. Jadi kalau menurut tahu nggak ada dengan ni usul ni abang opung keiko
sian Samosir. Kita bayi mah tim dana, tim seksi dana. Molo boy ini orang mah mertul kuala. Baru asa boy unggodang mapabungu danau nalana. Dang na me tahun kan pengeluaran ni nga tekas tabi taida taksasi anggaran biaya sian pembangunan dohot tanot tu pembangunan tugu dohot acara adat Pesta adat. ulun. Jadi kalau unggoda kita non tim dana berarti unggoda kita memikir hon alana kalau me sian tok ripe odon naik ta harap pun naik urasa dang terlalu mencukupi alana belum tentu sian studi anggota ni punguan tabai majo anggota di punguan 120 naik. Darong ditoroni dora. Sahabat tamai itu 100. Nah boy mengalehon. Kalau di situasi noai ke kondisi ani pandemi on. Tawai maju na boy 50%. Berarti mar 25 juta itu berarti. Ini maju satu ribe. Jadi molo adong hita marpuluh-puluh halakan non sian hita maparjolo mulai ang nasa na buhay terbaik kita itu tong masuk. Jadi ektor di surat mamang nasa dia na buhay karlean ay sesuai kemampuan. Kurasa tersongoni majo. Asa boy memacu semangatnya karongan kan, mana tahu warung na boy di bahin nasida na mungkin Louisian Dr. Ribe. Alay kurang datang sebagai pemacu na mabay semangat. Tarima jo mang na boy sa auto. Nauli emang pa, mulai ate. Mau lihat mah di abang tua. Nauli itu pendapati. Jadi mau lubuinian sa udangan pe mau lubui songon nabi ni abang tua sekretaris pakai tabay makagwari hina na potret tat soni man wai. Jadi mau luarong tempo na kira bui apalagi mau istilahnya per pulau-pulau noang na libiaha. Bumi tabay, bapak tabay manudangan khusus itu salah tersoni dong. Jadi mulu bui mesti arong nomor telepon na, atau teleponi mak, tersoni mak tiap mang tua, song namang tua namai piga hal kita, kahang kita, amang tua menang di wilayah namang tui, babui mak, song namang tua kayak ngoting-ngoton sih. Jadi menurut abang buru terbaru abang buru. Dibigil ay do. Mik na le, mik. Mik na ibuka mo jo. Mik na idang ibuka do pe. Aya, Okay. Ang terbigi ba? Ang terbigi le. terbigi. Ay ma. Dah nggak dong? Kosong. Kosong suara muna. Udah hidup kok. Udah. Abelai? Nggak. Bolo hami mangiu maleku.
dia naudinggan. Nah, si Panulupi memahami. Lo mau lihat emang Nah. guru. Iya, si Ibadah Panulupi. anggo pesak punyan to amang buru ba. Tong ma at kapariban niya amang buru nadong disi ba. Isungkuli amang buru ma asara boy mendukung Boy may tulang, boy may. anang nabigyan doon ngayon kala abang buru si nabar pariban. Wala perlu tu hula-hula muna ipe. Kami si Mamora, boy do pengotom mo. Ate amang tu ate. Boy may tulang, Abi atong lupa ala ni asik ni na nakarejo dia gabe lupa. Pabudo pa yung mo kami. Tong adong na di sini. Doa kabere. Jadi alana program ton song na niya magtua naknya ni agak diba lu. Jadi kung masih si amin-aminan lu itu masih sokok-sokongan. Jadi itu dah pasti deh. Jadi mau lihat memang buru. Alay mo lorong do kapal napat saramu basiak lu kami majalok. Diba? Jadi Tama, nunga tinggal si Panulupi memahami sangot dia na denggan siap kami buru. Mau lihat matutuwa ang buru. Iya. Pasama mo siya tu amang tua. Aima, songonero ni Pak Kalepi, memang arong gotok porluna di baen songon aro karna baen dohonon. Aro dah hidokon kapolsek tahe karna. Janji iman. Unang mamorat tunin na. Tupak pakatayon. Mamorat tu warnai. Molo iba janji manera mamorat tu warnai na. Tupak pakatayon. Tupak pakatayon, boy. Ate aro karna pukay ko. So gatiniya warni janji iman. Buka jomiki. Mi dang bukar pe. Bah mol nai. Mol nai buka teh. Oke, Tertaruh matang baru tay lek mamang baru papi opung si Pidel. Terbang maju 5 juta jo. Itu. Terbang maju saya terobos adi. Terbang itu 5 juta sini. Akala itu. Kosong ini nama aku berengon. Itu. Baju itu, Papi Fidel. Terbaju 5 juta sih nih. Sama ngi hutan unak kena sing. Itu. Ay, marong do waktu sampai bulan 12. Sama sehat-sehat itu. Terbaik maju sih nih, itu. Tenang mai itu. Oke. Bili to. Tenang mai itu. Oke. 5 juta siapa pung Fidel. Pakai tua. 5 juta siapa pung Fidel. Oke, ngata catat. Tercatat sekretaris mada. Oke. Oke, le hopping. Oke, laiku. Oke, laiku. Tenang aja. Udah itu. Tenang aja lah. Nasana tarto lah. Ibasu Tuhan maka usahamu sudah. Dah itu baik dah. Amin. Oke. Catat Pak Sekretaris. Oke, Pra. Oke, udah. Yuk. Amat tong warna sistem todong. Ida betul. Betul dong nama. Sistem todong notong.
Ono. Ikut Alay. Itu dong. Barang mo hape. Mangele do hita angya. Mangele do hita tu baruta do tu laita. Mangele do hita. Mangilik sambil mengurut ton. Las dudut tuh do koto. Okay. Mga mo hape lay. Mga mo bereng malay ni semangat niya kani. Ulam na ni hutay ago yamang. Molo sudah to tuk soho to be songon dia ka akadongat hule-hulam na di hutabe no maing be. Saya mga nasida luar biasa. Luar biasa sangat mga nasida. Omon maing nasa ni hol sohod lay hobing. Nangi. All. Okay like ko. Siya kamu kaboro harap pero hanami na like ko. Ololay. Iturbayan mo jo. Marsugot mang narsinen. Kebetulan hari Minggu marsugot. Arsinen petaho boy may. Baru tong dicicil-cicil do, baru cicil. Terbaik mo jo tong disi. Atira like ko. Curat sejen. Oke, sudah. Nungay ya. Okay. Uy, may cicil. Malati ni like ko. Ya. Dictionary tuisan nama, gilirat tuisan nama. Jadi kan tu isu laki yang iku parahan. Pak Kaleb Nungay bain. Ay bay, tabay matanda. Jadi mana laki? Lima. Oh, mantap. Mantap bang dia. Ino, alay itong bereng mas situasi. Nang ino kan, ayang gorejekyon, pos maroham. Siya Tuhan do sudah ino nih kan, molo sukses. Pos aku tabam uro ini muma. Tabayang dia dah. Oh lo. Roma karejekim. Pos rakang dia. Maklum mo, asay urokon mang napigahali di WA tay kan saya urokon do. Bahama do onokku. Anggo tiki aktifia nau nang pola angko hebek-kebeng Sautik tadi dia mas sautik ni mo niya. Dia ngapain sih lah ngapa tau pensiun ang dia. Nang dia pokoknya angko songona marsitu judo hita bisa tu na wajah do marsitu tu hita lau pa jadi honon. Dak kola na di huta maila hita ni pangarap tope pasti do maila. Mau di huta atas di Gotom. Oro terus sama tok tukiko. Terus sama. Isa nama solari. Langsung koordinator bisa. Ayo wearing son waing nih. Oman nih. Perkalimantan on nih. Ay matong, lanjut tong ma. Mau puta Neon Oh kapan lu sakun yon? Kapan lu sakun yon? Anak tahun. Pasang gawannya oro. Posro ama Pajong dia. Iterbayar 10 juta dia. Posro Bayar 10 juta. Masa koordinator tengah. Surat si sejen, surati. Surat. 10 juta sini. Jadi kita pakai leksinak nih. Kasih sini tong terlibat tong. Ido. Pertanda seksi dana. Ada yang dia pakai. Ido atau lagi kan. Terlibat tong pertanda tong. Selaku koordinator terbayar 10 juta sini. Oke. Barang dia. Pos maroham. Surat ma. Saka sutok pakut. Surat ma di mojo. Surat ma. Ngau tulis tamang dah, ngau tulis. Sahali pari na nun. Kelapa sawit mi. Amin. Serius 10 juta sih. Lagi ringkat di senari kelapa sawit Argana. Ba emang dia mama. Posro aku. Saya tak mau Pak Sekretaris Abang. Oke. Saya sih. Iro. Jadi lang adong na mga lodus ni Roha. Iro tong. Kasi ngaro ko to muna kan. Iro. Ala na on
di paparan nyo puta, sudena anak do boro di babere, sada kebanggado na non molo jajo di hutata. Alana huberen di habata honon akka sada na memang kewajiban do di sada opu. Apalagi mari hita, kira kita maksudnya hita adong, kita ada karena bereng majo molo napak tilas perjalanan nyo puta sahalera tujuh rumah itu syakuta tinggi terus satu sigolom. Hadua peta orang kebenot terus sekarang nih hadua. Semua dia perjuangan nyo pui boy hita sampai marfuta di sigotom. On ikon memang mapenghargata tunasira di kemudian ni mana gabi kebangga dia kahit apinoparna. Odo na ba narasok di rohakku. Jala di hamu penuain terloi di panitia hamu kaseksidana omman yang narasok di hita. Ya rohakku dah kanggera rohakku di lain nami shopping. So Las lanjut tuh matong. Sudah na hita ison numain. Lanjut tuh mah. Isi na behorwa. Wah, kau sudah ada sonon. Sudah ada hotel materi don. Sono pakai tua. Selaku gitu atau terbaik terbosa jotong. Pakai tua. Anggora semenok kemarin nggak pengangguran besar-besaran. Ngancur pariwisata. Jadi aku kan nggak udah petulakap. Aku mau baikkan na julu nggak. Aku kokian na julu sedih teh rokok teh Pak Put. 10 juta dong. Harga dorok kena rai. 2 juta. Jadi ya. 2 2 juta. Oh loh, terbaik mah 7 juta sih Jo. 7 juta. Sekretaris apa? Terbaik 7 Kalau juta. kau nari dan boy dak tola pon. Jadi Pengangguran besar-besaran dong. jadi anak king. Oh, jadi Pak Sekretaris. Ima jo senau, ima jo. Acukan jempol lah. Ima jo. Go hima 7 juta. Tata mai si Pak Sekretaris. Dulu teh. Beri kamu mah didaftari Pak Sekretaris memang sangat peduli, sangat antusias, sangat merasa terbebas dari mana. Iman lu Hernan Gurang isi. Satu deh. Baik mah bang. Tambahin. Itu urung bion. Baik apa juga isi. Pak Sekretaris. Cara ini Pak Sekretaris. Sekretaris 2 juta. Abang. Oke. 4 juta. Oke, sudah. Oke. Anong nabe si Torungon? Bah, nama doh ima turun do tong. Bye di sekretaris. Surat warning. Batong gur diturun ko tong. Kiko. Oh, tole mak, ba Messi ni 2 juta. Bobo sih siapa nulangnya karena pensiun. 20 dah sedia. 2 juta baik. 2 juta baik. Oke. Iya. 30 500. Om memang sebelum nengah tapat tupahian on termasuk mai amarrona si Aris waktu sebenarnya jauh-jauh sebelum nengah opa tupahami on opuke iko do di tasaluhut na tersongon amarrona si Aris na tanggal 15 bulan 5 2010 lalu ngadi hatahonon songon nitong amani elpa ketua tanggal 17 bulan 5 ngai hatahon ni nakina 2 juta ada penambahan 1 juta sanari. Suang songoni ausad diri tanggal 20 bulan 5 2010 lalu ngahu hatahon memang 3 juta tambah masa juta sanari. Jadi mantap. Amani kalepo sebenarnya tanggal 24 bulan 5 2010 lalu ngadi hatahon 5 juta. Jadi tambah ma laita do anak tado opuke iko sedarion. Jadi untuk total sampai sonari 30,5.
Mantap. Oke. Ba, Jadi sojo to. Nak keningan na mendaftar sebelum nak naik tu sudi. Masa pakale petok kon naik di. Oh ido. Konarong Oh, lo ido. penyesuai yo ba. Pakale Penyesuaian jadion. tarif, penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif atau. Jadi ya, Cuma 3% mah panai komu, pusike ko ma. Puke ko. Jadi mana? Jadi kan sono udah bang ko nomor puru kan. Sono. Sojo, om majo. Jadi panai konyon. Mani Kaleb. Jadi kan dari anda tului kan sono. Ama Kaleb. Ano madila dia anda tuloy. Angkaw majo angkaw. Ino nenek kurokon. Mana mardoa tubuh sobba marhula-hula elek marboru. Elek leta. Elek ibotota. Nah, pakale besok Perbatam do perbatam. ang nyambung. Sepan. Elek masonari. Lai si hobbing no ibotota. Nah, Bang Bibi. Tangi mana dia? Tangi be. 5 juta na kay kurokon. Nga. Elek pakai 10 juta buang roa. Elek Ah. taruh na si dada. Tangi besonari. Dangi Sepan nama maksudna Mani Kaleb ibatam perbatam. Waktu ikang ngay jajihon ni mana 5 juta aja maksud ni ketua 2010. Oh 2010. Oke. Oh ya Pak Kaleb. Oke. Ate Anggia. Pak Kaleb. Ditambahin mas 1 juta, Bang. Ditambahin 1 juta. 1 juta. Oke. Oh, ditambahin 1 Sabi, juta. Bayo 6 juta. Ngaboy na kami. Pa opuke ko. imada. Baru Ah, kon mana torondo. Ay malo timara hamana to do ni wagan. Kemadu ita mardonga tubu. Igil materus. Lak may Igil materus. Bayar 10 juta pa siya ni Bain. Ba, Dang buya Bang. Hanon dang buya. Oke Bang ya. Oke Bang ya. Bayar 7 juta mau sa ni. Surah 7 juta. oke. Sudah. 7 juta ya. Abang. Oke dong nggak? Oke. Oke. Memang ada cukup Si hopping on. Tayo malay ta si hopping. Boy bita bay malo ita mangelik. Hurang kabe 7 juta huruay na chala si hopping on. Halo. Oras. Halo. Iya. Ate like ku. Oleh. Ku. Go hima 7 juta like ku. Ima lah Ima julai. Ima sinak kaning. Ima lah. Oke lah. Oke, Ima pakai tua. Oke, ngaboy be. Kaso na utibang ngaboy be. Oke lah, oke. Akarasi mo so na utibang. Oke, Mak, mau lihat. Jadi songonon. Sian awal peka nga urok ko tu hamuna tu panitia. Alternatif pendatangan ni dana iko pikir honota tok ripe nga songono makiran naman tok ripe pe dang buru pe beres sude kan ini normal panitia sebetulnya terutama seksi dana pikir hok kamu juga kan asing alternatif. Sono mo tong manurus sono mo seksi dana. Nak tabay non asa diturus sumajo. Akagurang do pera sudah jaringon noai. Nah dia. Narokon nakabayan na sinakyan Maksud no. tu songonon. Manguruti. Omar terus seksi dana jo. Ha? Hari halanan dia. Bah. Bari hadir karat ba iro tulo ni seksi dana dah. Aparo ita. Wacarana via telepon ke via apa ke? Apa? Iro to. Iro maksud tu ang dia. Nang iro kan nomor telepon ngan ka adisi. Sejak awal pengahudok ko ni di Japri jo dihubungi langsung jo aka dongata na memang
bisa na boy hira-hira mengalir potensial. lebih dari Tok Ripe. Iya. Dengan saya ini, coba kamu tuh langsung telepon. Aka laeta, akai bototta, rot akai beretta, dicoba tuh langsung telepon. Mas Sayargado rasa Gedang bagus jaringan di Sabah. Aku zabe. mau langsung ibai telepon. Mau langsung di telepon di mana merasa terhormat di mana. Ima pangidu aku tuh panitia terutama tuh seksi dana. Nomor-nomor telepon ini langsung harus dijawab itu. Nasida. Baru musik na berikut dang itu kan. Ati boha dong kemungkinan dihita. Mula nawaka dia kami biasa do tikiri-tiki aktif ba. Biasa do songoni padahal proposali bay kantor ni ba. Biasa di. Jadi halahipe akadong ape ba adalah proposal nilian untuk sumbangan ni ba. Ati boha akadong atana aktif akado di kantoran. Nang itu kan halahipe maklum di. Ayana simin sasak peta parar don main di situasi. Simin sasak. Asa boy no terkumpul nga udah konarai Holland sekitar 70 juta pe hit adong efek tasonari nga barang kita memulai yon 70 juta. Nga makatai hami dohot abak si Frans tentangon atina efisiensi ni pembangunan tugu boy don dipresi mana artinya mau bareng gimana tulangan manang na busi-busi ini mabalga-balga huru pari mana mau tapageleng itu kan tapageleng busina tak kurangin busi jarak na kurang don nomoro biaya nyon ibu na kon hanya dengan uang 70 juta kita sudah berani memulai artinya sampai maksimal 120 juta mau tugu sudah jadi ima mau perkirakan 120 juta sudah jadi. Khusus tu fisik. Kalau tadi tu non fisik gimana kepada data mana? Tahu nak kon cenawal pengen kon ni. Ada dame met ada double ga. Sesuai dengan kemampuan, molo dulu boleh terpatu pahita. Ui don. Molo double ga terpatu pada balga. Mengundang hula-hula besok ni do. Boiro dangon hula-hula hola utusan. Nakpalik ko sudah hula-hula. Tersongannya pikir aku tu non fisik gimana. Bila nokon molo panitia sonari boy menarget mengumpulkan dana 70 juta. Mari kita mulai. Kabarani kita memulai. Tersongannya molo prediksiku di bulan tahun. Jadi om masuk tong nata mulai naknya ni om jadi kejar seksi dana. Kelanjutannya sudah menjadi tadi jaring. Di jaring metong son mabay son natabay nakyan on. Matabay guarna nakidar nakin opuke ko da. Molo dokon Pak Kapolsek molo janji iman son na borak ba guari ninna. Oh, iya. Unang pala janji mana? Janji iman erana. Silua. Silua. Ya sumbangan tetapi sumbangan alain kan nang marguar sumbangan non kan molokado roha sesuai dengan kemampuan niba kadang anong di si bohong danganong di si tongi molo cianuka ni roha so nam pilihan na tu garija ido iba ba kasong ni man maksud diyan alai ikut tapakan nak kindalihan na to lui mana marnong atu boleh barbur sama barhula-hula. Jadi kan tu beruta masuk di sana main bere. Ngatai lakin beruta. Tu bere tapi kau nilehot taruh halahon. Iro tapi ering jatuh kiran. Alana makan masabdi do hita maragam do akapasu-pasu berbeda-beda do na satu hita bi. Tadi do maksud tong anggia. Jadi ditampil manot di grupo baru tumago.
Iya mai. Nakin daftari. Daftar ng tapabungoy. Oh, lo. Asa mangiut tong karongan. Wow, tampil yun. Tampil yun, Asa may. mangiut dongan. Iya. Ah, tampil Baru yun, may. tak bermata. Abang, sekretaris. Nak sumay sa tudong rajimat tong abang manudong. Abang sila kuno tua. Nah, terturung ima sudi. So na binaminak kini ani mabain. So na binaminak kini ani. Orang dia lo. Oh no, sugot marjum isin ako terturung ma. Sono dong ya. Eh, Hitaw kan. Sono manuay kan. Moliate ma di laita si hobbing. Opung ni Fidel. Kanino mai? Ordo pe ubering muncul. Dah kota na sebelum na ya muncul kan. apa dua dion? Moliate ma. Ay kan. Oh, Jadi kan. sama-sama leku. Sama-sama le. Di pasu-pasu Tuhan masuk dia akan Indonesia dah. Ayo kan. Jadi Amin. kalau kita hita do ubereng gimana? Disodot tong gimana? Iben na adong cara lain panitia alana mau ubereng didaftari banang ko daftar kan Abang Putri Yup, hampir 200 ade. 300 sonom. Iman nih. Amar 300 onom. Kira oke bar 300 onom. Nah, jadi kan Holland kewajiban tok ripe 500.000 pe mana? Tengah 150 juta. Iya. 150 juta. Akhir beoroha. Tapi lagi kuno ke 70 juta. Mari kita mulai. Nanganiku. Alai IP si 500 si sonari. Kan? Nang baru terkumpul sudeon. Nang baru terkumpul. Alani dari mana minahodokon? Coba jo panitia manang na seksi dana langsung jo manelepon majapri melalui apa tahu tuak kanok terdaktari. Tari na mana tapi kiri musai mana banyak ka cara-cara ta na asing kurasa. Ini mau sampai kedua. Baiklah kita nunago. Nay mada. Ayo tu mata mulai nak pegeleng pungut tahun main kata mulai dangi. Ba arok teri dotik hasil nakan. Nak pegeleng lu beneng ono panat itu nang di sonwai ka. Ba ngagak lumayan. Dia belum bersugut ter rejim tong jo pukei ku jo maraha manudong sugut sugut di jum. Penasihati kun hadir. Bairo to ngairo lah patani penasihat dah ba. Penasihat ka boiro makatai. Bain. Dari nakan. Oh, bain na son. Bukan boiro to. Agora na penasihat kan itu. Itu di mana? Ngama ko mana? Jaringan ada mungkin nih. Oh Pak, jaringan memang yang putus-putus loh. Jadi nggak mengtui nggak hilang jaringan. Nggak hilang be. Jadi mau lihatnya mak ngadong modal ngadong cara mudah-mudahan lanjut mungkin Pak Kapolsek Pak Danton nandong ngabuira bui sudah segala macam ibadu duhum may pola di do tuduhan no nang kami salah tanggap seolah-olah pengen ngalong ikas tapi utang do Oke. Mana cara ni sekretaris itu menampil koni songon ini Boy mana di mana tampilan ni dengan istilah asal mangiu tak karowan dangi. Boy dong manang nagay-3 kali bayar, kedua manang dia kan. Boy. Tong boy mentong dipenuhi kan. Jadi asal orang non salah tangkap. Ay bang maklum manusia pemikiran kan berbeda-beda loh. Bang anak sao kebeng sana, nason bahasa nason, hindi mo siya kan. Tapi sana masuk tuh bengi. Oke. Terima. Jadi kulala ala kalau piga kita nggak masih liana roha. Ina marah balabong inon. Jadi salinai sa seksi dana
Mau lihat mah dia mengburu juga. Sanggia betul sehat-sehat kita sudah sebu terlaksanaon di pasu Tuhan nak sudi kena tabik kiri do tak rencana do tak rezeki na si padalan to ta sebu kita masih tolongan. Tasoni mara amang tuh apa sama. Oh lo, mau natin manita sa loob na tutu ba. Tersoni mo rasa de mornginon, ba tayo ngo mamuse 2 minggu, 2 hari malam minggu na neng ro. Hot matong asa reguler seksida na mabayan rapot jum. Tersoni mo na anong nape ram sejen. Nang mau rasa ba? Tadi na mau rasa. Allah. Oh nakeningan tahe songot taban o nakeningan makatay kami do penelitian di huta akan inganani tabay 2 lantai kan, lantai sada 5 parkiran, lantai 2 inganani tugui. Jadi antara ni lantai sada do lantai 2 meter hana perbedaan tinggi. Di si 2 meteron maksudnya laki beda tinggi na naurok. Sa lantai sada tu lantai 2 maksudnya na 2 meteron dia ditanggul di tembok. Tangga. Ini Kan unang rucur tanoi maksudnya. Sambil tangga. Arung tong dalan kan 24 meter na yung buti lebar na. Mayroon nama tangga dak tangga dalan do. No. Dalan miring. Hadua na sabuya kana tua-tua jarah nak pola era naik tangga mana era dalam na miring secara eskalator. Jadi maksudnya sebelum kita penetakan batu pertama di tembok mazahon dia karena ditanggul batu miring. Hanya nakin perbedaan di ketinggian nakin antara lantai saya dan lantai 2 si 2 meteri unang mau penuh 2 naik tanoi. Ay boy do huruan no ni jamotta suarong peperintah kebutuh pertama nih ku. Boy do ini nana sida. Kali mana sekilas info. Alay bari hatapen not tu arsitek. Oh, alay masalah teknis na manongangi. Nakulannya tusan ni bahalay mana di si. Oh. Mulut kita tuh sekedar info mon. So kanima ahurala mau lihat merita saluna. Horas marita saluna ke? Horas selamat malam. Oke.